Ame kuripo election like a kahani suk manukan kuli kena huni be. Yeah, yeah, let's go. Yeah. Election malaman itu election tu kali kota mujapo hulepi mukalla like tu inna kahita kipo hulepi publican bi itu na chani kena kam kuri ase. Yeah, hulepi publican ke he ko api na hui kontu padi laga lija sa hosa kane kam hulepi kontu candidate asa hosa kane kam hulepi nijo laga promise to hosa kane kam hulepi. Yeah, eko na chana publican mukalla ka papona pi epa huli sapi. Yeah, ami ekta eko na chana manu ase hulepi mukalla ka society papi kena ami hote montuk lagi jai konta mukalla ka society akite lui chapona. Yeah, manukalla ka society ke sai chale to election prato change aliti hulepi mukalla ka society ke sai chale to corruption kontra hosa kota kopona. Yeah, papi kena hota itu montuk kui tage. Yeah, kopo suk manutu hosa nis na hek kopo hulepi kalikan neto. I'm so sorry goodbye kui kena chapo mukalla ka society laka pema itu ase suk manu chani bi itu chani kena hosa kam kuripo papi bi. Yeah, aji hosa nisana kopo kalito misa nisna hui chapo konpi hosa kota ko anetiki mukalla ka election prato suk manu ke montu kuriti suk manu ke kusa olaiti. Yeah, mukalla ka life ina ka tagile to mukalla ka society kina ka bi akite lui chapo na ito papi kina nichupi hosa kamte kara hopo. Yeah, corruption mukalla ka society change obole try kuribo. Yeah, itu kana kuriti ase suk manukane. Yeah, thank you.